na to ko jithoga ni githomo ine kiugia Thursday bali tuna Giathi tukare Giathi tukare Giathi twakona Giathi migate na tugakora na juice haho tukare Giathi. Yes. Okay, he kaundu hi takiui to tondu na kore gwitu ithio kore tuthomaga ni hari mutatara wa andu mahegwo Giathi ti andu othe mahegwo ni ngorete ni ngari aka koguo riu menye gwitu taruwe mundu me ndungiria Giathi utegete hiki ukune gwitu kore athomaga riu uguo riu ri ndikiwe reke macha tukwaria mwena uyu ungi no na kiuri kiu ti no me tukahana Giathi actually ti biki so many people have a lot of questions so do manya Giathi according to the denominations koi maundu maingi mekagwo ukiheano Giathi but I think also ni turafatara kuguthia deeper ni turiuka deeper tuheane no na for that's the tukaba kuri mundu ma Giathi ona ri Giathi tondu he mundu ma Giathi gitirego ni mundu ati si hena ma denomination ro cietiketie no ti tukathoma Bible Giathi atia tondu he uria dini etiketie no Bible Giathi atia Bible Giathi mundu fati kuri Giathi mundu monoku period kana ICK kana PCA kana ID tondu kwa kai gutiri mundu wa ICK wa ID wa PCA wa CCI gutiri kwa kai koikene body of Christ period. So Bible Giathi tiri mundu wothe muhonoku no ufati kuri Giathi to gire ni to denominations but biblically speaking we muhonoku no ari Giathi simple ikethie kondo kongemena mutaratara wa tofauti ri digiria tado osimetikete ndo fulani ile no biblically speaking Bible Giathi futi kuri Giathi na kuri Giathi kuna power yakio kuna mundu kidi kuna mugwaje mahanika kuri Giathi hata gutagore gire kanu Jesu ende mari mathia kuri ma usiri he arutore mari no matwa na farafara-ini makigira muci Jesu agitini mugata kimanengera me hari kuri mugata ate hau azati mundu wa mbere kuri Giathi ri ni Ibrahim ni wa Biblia ere batugani Melkisedeki kamurehera bread and wine eri wote hari kuri Giathi na matia tuganite ringi matugani hau kinyo bread and wine akiria the first holy communion in the Bible na immediate after that kirathimo dari kuhararia but sometimes all ado me mwitekirio wao but biblically speaking gutiri icio taicio biblically speaking haya kuringana murire wa Giathi ri kuri andu moigaga ati mundu iheti anga mundu kika ati anga taru I don't know thina ne basi ne understanding ya basi ya Korintho mariko mugito wa bewe hararie to nigo tukatumite fasting ya 3 days kuje gutiri hinyo korone taru ne ida dia life ne tu hanaga Giathi life atiria bere actually na ado the mari ya Giathi life there is always an impact to tutirare Giathi ta mutaratara turare Giathi as a sign ya manifestation of the covenant rikana dino covenant in the Bible covenant ni Giathi tuke complete ne are na bread and wine any covenant no ginya kona bread and wine so we are taking this now taru Jesu Kristo ende abathakari makiria ni hana wale ari na rutu ri abirika mura mathi mahere asha kana pasaka Jesu kire rutu ri ari ati ado abirika mura mathi mari mahareri meke ati dabi ko kati but nikoduga he maundu ki ruthi na faruthi ko hera ni ati taru kwera tu gwala hera kutu gwala kuwa tende ne dai tenda no absolutely repentance metanoia is a change of heart and change of mind that's it na nikio that's the nigga to no horoa ohuri kubini ha angio gure to wakaginya mago ifaho then after that Giathi kiu gige tia mithigi othe kwenye kono ana riro to ine aiko he merimu yagite guthira aiko modo monganganite namo Giathi giftage modo macio completely he modo mataftage na mahoya taftage na gite peke yake then ne atere to ni na na Giathi gutiri kindu kiru fraud kana maina mari ha ori Giathi without revelation giti kore hose jego o torokiriaga no gitie no gurio no ngiria kindu no guri there is always an impact to ne to kuhiga no ehinge no ngihiga hata no gurio ndina to no guo ndo mamenya kuhiga hinyo kuhiga makehiga me no gurio to ni ndikida na sokera nduginya gubatithio to mabatithitio no mabatithio hata no gurio koguo ti impact okire mesiri mabatithio to ni gasira ga to ni kwire to kana ndeito nduginya gubatithania no gibatithio tiri kimenyaga tiriri benefits ya gubatithio ni ki